kanjani mama? Hayi vukile mkhwenyana. Lizilalele kuhle kodwa. Hayi nilalile mkhwenyana wami. Mqando. Hayi kuyabanda. Kuyalaleka impanzi. Hayi phansi khona kuyalaleka. So baba umama lana ngathi une complain uthi asimhloniphi so bese cabanga ukuhamba. So angazi ngibe ngazikhulumela yena athi ukuthi inkinga yini. Kathuni usuxabana lo mama futhi. Hayi angizange ngaxabana naye. Uyazi ngeke ngixabane lo mama esivakashela. Kuhamba njani kanti mama sokwenze njani futhi? Hayi mkhwenyana. Mkhwenyana wami ngiyahamba mntanami ngoba alingihloniphanga abantu abami. Khathi mama kwenzakaleni? Hawu lingakhuluma mama lesitshela. Kanti umama utshelile mama ukuthi kumbe imember. Mina mama ukuthi sometimes ngilokuphuma bese nokho sokusebusuku. Uthi yena akalali thina simhloniphi. Alingihloniphi sibili. Hayi tsikitsika ayinqanqa lihlekelana khonapha liqabuzana mina ngilele khonapha eceleni labantwana. Ithi esintwini kuyahlonishwa lokho. Libele limbizela khona ukuthi lizongenzela inqanqanqa yenu khonapha ndibukele. Ngilizwa. Ansalala ngaphela. Amalanga semathathu wonke ndokendele ngilizwa nqa. Lihlekelana. Hayi lihloniphe abantu abanicehamba kathesi. Kodwa mama ngithi impilo yakho negoli vele abantu baphila so mama. Mina bengakwazi mama ukuthi lani alilali liyabe lilalele. Ngoba nami ngiyabe ngizitshela ukuthi nje impilo yegoli mama ukuthi vele kuhlalwa so. Ukuthi nje walisivakashe lani liphongulala ngaphi ngemva kwe-drop khona. Ngemva kwe-drop ngapha liqabuzana. Mina ngilalele. Ngibe sengivuka ndikhangela njani? Lina lingikhangela njani? Ngicela ukuhamba abantwana. Lingihloniphi. Hayi ukuthi thina mama besizitshela ukuthi maybe lave lilele bese. Mina nami yabe sithuthi umama zalulele. Nami yabe into le mama lathi siyabe sizama ukuthi sibe lesikhathi lomunye wami. So ngiyabe ngakwazi mama ukuthi lani njani lilalele. Yabona. Kokhana nami ngiyabe ngakwazi impilo yegoli mama vele sihlala so. Ayikho benye indawo mama lapha egoli akula muntu othiwa ngaqhatsha i2 rooms. Ngama 1 room. Then umuntu abe senjani. Lani njoba liyabe lilele kwaphana ngakafuna okunye lani kuyignore. Ni-ignore. Hayi okuhle ignore mntana. Mama ngiyacela asikwenzeni kuhle mama. Ngihambe kuhle. Ngiyaxolisela umebhusuke wakhuluma. Hayi manini ignore ngokuhamba hayi mama ngikutsho mama kubona ngathi kunzima. No ngizama ukuthi mama ezinto ngingasenzakala nje. Lingumuntu omdala. Ngiyabe ngicela ukuthi okunye lani liyenza ngathi akwenzakali lutho. Lingakhipha ingqondo naleyo mama lizalala ukuthi kodwa lingazitshela ukuthi abantu abami kukhona abakwenza mama asuze lilale. Lami into ukhuluma ngomaso sithi umama ignore. Phela impilo yakho lekho ngakutshela ngathi kodwa umama zalakho ngakutshela ngabe phela wakhuluma wena nosisi wakho umama wakho wafikela kusisi wakho ngabe kungcono yikho sithi yekela nini ngikho hayi angithi mama kumele kube problem kaxa sokuthi sasangihloniphi hanti umama kumele ukuthi phela mama into ezenzakala lapha akumelanga ukuthi into ezenzakala ngizawubona mntanami antshongo mina mama ngiyalixotsha nxa kusehlula ukuthi mama lelala lalikhangela ilindi ukuthi yonke into esiyenzayo kumele libe yazi phela umuntu omdala mama asozalale lindi kunzima lokho nca mina khona hayi